Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai vek ule tun lai chu Israel le Iran inkar bo ruak atrang hle maya indona hi chuak thut thei reng ani Middle East lam bo ruak tun tum chu kan ngai thadon ani Iran chuan an ram chung bo ruak an thlo thei na te chet vel na chu ram dang thlo na khal tu te le thlo na lam thu nei tu te chu an hum hal tlat ti an riat tira sumdong le civil mi te huamin tu ma thok lut lo turin nan cha hei hi Israel abe don wang ni in an tar lang ani Iran thu chuak hi US Secretary of State Antony Blinken chuan Group of 7 G7 Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom le United States Foreign Minister te ariat tir ve ngala teran hian Israel chu tuna tanga dar kar som hi palia tanga dar kar som li pariat chung hiana be mai theini ina soiboka eng ti kong berin nge abe do na soitel lo West Jerusalem lam chuan hemi chung chang hi fin fiana la nei lova eng po lo thleng se Iran lo do le tur hiana in pu cha Washington chuan lo inven na konga Israel chu apui don ti a soiboka Iran ne na thuthlung an nei ang te ati top nga lani Iran hian April thla khan Israel hi missile le drone mangina lo kap chiam to a hei hi Iran consulate Syria ami Israel in a bum wangani heti la hian Israel Prime Minister Netanyahu le official dang te chu Iranin abeya bi ruknan le nuai tombu an siam nia tarlan ania Israel Security Agency ISA sinbet chuan Jerusalem tombuk tur hi an pe fel to ni in Kashmir observer chuan ata lang bokani he thu hi Hebrai tong chan chin bu dawala chuan thotan ni khan ata lang masabera The Times of Israel point le noya tombuk chungchang hi ata langa Israeli Ministry of Military Affairs Tel Aviv nen in thunzama in biak po ton zung thei tura ruwa man ani Israel chuan Hamas ruai tu atha sakawanga Iranin phubalak na tura chanlet na apek ma lo chuan Gaza a inrem na siam tura in biak na chu chunzom ani lo tur thu an soita a Israel Minister undeu ta chuan Prime Minister Netanyahu chu indor na ti borban tuma an pu ve bokani US le Israel lama thudon na te chuan thil chu dan thumun an neya tuna tak chuan engtika nge Iranin Israel abe tan don ti chiang taka soi thei ni mai lovin Iran lam sipai ta chet vel da na tang ero chuan thil urlok an nei ti chu alang thei thung ti Israel Channel 12 chuan ata langani Hezbollah chuan Iran Lebanon le Yemen te chuan chanlet na peturin arwal tlangin ma an lak tur thu le Israel Iron Dome chu barakhai le an tum thu cradle nera an thrilani Iranin Israelin Hamas le Hezbollah ho tulu pani atha sakawanga phubalak na tura chanlet na pek atum mek lain August ni Khan Organization of Islamic Cooperation OIC chuan Saudi Arabia emergency meeting an nei chuk maya Israel nena indona achuak tak ani chuan Pakistanin Iran nena ballistic missile te pek atum thu thulak na chuan ata langani Iran po hi missile lama chuan a duai lo le ani Middle East lama indona boruak a so san mek lain le Israelin tun naya Lebanon Iran le Yemen te abe na wanga chanlet na abe sei mek la hian Israel sipai ta chuan Lebanon chimlam an be le a Islami le naharia baka aka marlama mihring chen na khwa te chu drone manga be ni in ral kheldar missile siren te ti ri kani August ni ruka IDF sipai ten drone manga Lebanon chimlama mai fadon khwa an be na mi panga an thia August ni ruka Hezbollah hovin drone manga Israel marlam Western Galilee bialan be na mi som pasari lain liam tuar zinga pakhat chu adin muna thalo le nge liam tuar te hi Israel hospital da anni Hezbollah te be na wangin akri marlama Straga army base camp chunga kang meya chuak na sa leboka
Hezbollah te hian drone mangin Israel army base te hi bein liam tuar anom nual bokani heng be na te hi Israel lamin Lebanon simlam a be na a mithan khat an thi nuwa tanga dar ka rei vak lawa nei ania naharia a military base le kar pakhat chu bompai drone pathum manga be anni Iron Dome anti drone ka chua kalsual chu naharia khopuya kongpuya tlaina puak nge ani thotan nia pokhan Hezbollah te chuan Elite Barak al Malikia Ramim Zarit Ras al Nakwara Naval Site Khirbet Ma'ar Muna Israel Artillery Mun Zabadin le Mount Niria Base Muna Israel Military Mun ma te chu lai pui drone le rocket te mangin an lo be to ani Ogas ni Rukhan Israel sipai te chuan West Bank kha tual chung Palestine fir fiak an be na Palestine mi somlai an thia Israel sipai te le fir fiak te in ka na satak ka bokani Israel sipai te chuan Jenin le Tubas khopui te chu drone manga bomin an ma ni lo be le tu sipai te nen Palestine mi thanem tak an thia ni Ogas ni Rukhan Jerusalem tunnel crossing a Palestine mi pakhat Bethlehem refugee camp mi in Israel mi te vi tuma bein sipai pakhatin hliam tuarin hepa hi atnu loka tha ngalani Kach brigade te chuan Gaza khopui chim thlang lama Tel Al Hawa muna IDF sipai te bom mangin nan be bokani Pentagon chuan Iraq US military base be na US sipai hliam tuar anom thu an soi chiang ta a ka reilo te liam ta atang khan tual chunga pro Palestine operation an nei tran le tak nuwa Iraq le Syria a US sipai te chuan be an tok chhotan le ta ani Iraq a Ain al Asad base US sipai te omna chu resistance force 10 missile le drone manga bein liam tuar an oma hebe san be na hian bom voi thum puakin mei khu te mu an ni bokani Poland chuan Israel atanga an khua le tuita la chuak turin a in buat sai fel to ti an ta langa Germany point Israel le Iran in kar boruak chezel kara Cyprus kal tlanga Lebanon le Middle East ram te a an khua le tui om te chu la chuak turin ruam manna an siam ve mek bokani Reuters in a report dan chuan Russia President Putin a chuan Iran Supreme Leader Khamenei nera Iranin Israel a chan let na chu ti tlema Israel mi puite harsat na thlen lo turin angen ti atar langani US House Speaker Mike Johnson chuan US chuan Iranin Israel a be na piang chu thutluk na dang siam ngai lovin a chang let ve ngal zel don ti asoya US chuan boina chu me kara Middle East still capable F-22 fighter jet som ni pali ayatam atir dona US intelligence chuan Iran be na alo thleng thuai mai thei ti tilang thei turin Iran chet na an buchuak ti an soyani US CENTCOM Commander General Michael Korila chuan United States hian aram himna angai sak Israel himna po angai poimo ani ative bok Israel thunun na nuaya Golan tlang sanga Israel Defense Forces ten kongpui andang tran ni in Israel media te chuan anta langa Israel media te hian Haifa a Israel thunei tu te chuan an mi pui te hnena eng sinero po machon turin anin peangai ti an soyani Iran chuan voina le naktu katan notam anti chuaka an sipai ten exercise nain ballistic missile ka chu ani don antiani IDF chuan mi khat kal ta chung khan 252 division atanga reservist ten Central Gaza a Netzarim corridor Hamas silai keng mi som ni chu close quarter combat le air strike mangin anda tha a heba ka hian 162nd division sipai ta chuan Gaza khothlang lam Rafah terror operative som ni pangadang anda thave bokani Israel le Iran din mun khai khin na puti ke a zote na buat sai hingai thak chun zom te ang Iran Supreme Leader chuan asipai te hnena
Israel beiturin thupek achua taruk maya hemi omzia ber chu Israel laka indo apuang ta ti na ani indo hi puang ringot po ni se mipui nan thlopem chu apoimo khopang Israel le Iran te hi anram inlen le ang pokin mihring po anin tam le khop mai mihring tam lama Irana me nuai zariat somsari pathum sing thum sangli zanga somruk pasari omin Israela mihring nuai somkua singli sang thum zathum somriat pasari an oma indo ta sela sipai tang mai theile thil siam na muna thok thei tur chhor tak zat chu Irana mi nuai zali somkua singa zariat somriat pakua an oma Israela mi nuai somthum pasari singkua sangriat zanhi somni pathum manom sipai tang mai thei thalai Irana mi nuai zali som pakhat singruk sang sari zasari som an oma Israela mi nuai somthum pakhat singa sangruk za somli pahni anom kumtin sipai tang tura kumtling zat chu Irana nuai som pali sangkhat zali somnga pali anom lain Israela chuan nuai khat le singhi saruk zaruk pasari anom thung sipai tang lai mek po anin thlau hle maya Irana nuai ruk le sing khat lai an neya Israela chuan nuai khat le sing sari chau an nei thung ma se reserve Israel hian an nga deuh thung reserve personnel hi Iranin nuai thum le singa an nei lain Israel chuan nuai li le singruk le sanga an nei ani defense budget hetiang khopa ram inlen le mipui intam le an ni chung hian defense budgetero Israel atam fal nal thung Israel hian an en thatu pol Mossad tan ringot po luk le ding on ni chuang an da ti hria ila an budget hi tiang hian soi mai ila kan khathiam tho ome Iranin dollar pakua panga pali panga pakhat bial pathum Israelin dollar pahni pali bial hlir pariat foreign reserve Iranin dollar pakhat pahni pasari pakhat panga bial hlir pasari Israelin dollar pahni pakhat pahni pakua pathum pali bial hlir parukani air power indo thlona hanti hian tunlai hi chuan category rangin an then rang le thlia to a indo pui pahni na hun laia bomber le fighter ang chi ba ka khan multi role attack ti te a om rang to ani Iran total aircraft zanga somnga pakhat Israel total aircraft zaruk som pahni fighter aircraft Iran za somriat paruk attack somni pathum Israel zani somli pakhat attack somthum pakwa transport Iranin somriat paruk Israelin som pahni trainer aircraft heipo hi poimo takani khal zirna ani satlia ngot lova India hian Russia siam fighter alei fo thina te khinnan MiG-21 lo leita se MiG-21 ang chia khal zirnan bik liaw siam kha aleitel atur thina ni jet fighter man hi atolo thailo Iranin za pahni Israelin za somnga panga aerial tanker heng hi thlona lian oil ringot patling leu zur na tham phur thei an ni hloma Israel pilot 10 Iraq nuclear reactor an bom chiat don trumpo khan tangkai takin an lo mang to ani heng hi Iranin pasari nain Israelin som pali an nei ani indo helicopter le sipai manchi hrim Iranin za som ni pakwa nei lain Israelin za somli paruk an nei teng hi sangkha zakwa som panga vela British ho mu chua kha ania kumza chuang fe nuwa po sipai chakdan te nan ber an lap mangani heavy industry nei ram ho hi chuan an siam chuak thei deuh vek to thung India siam arjun teng ho po hi mantlak tok tak an ni ve Israel siam Markeva ho phei chu khovel teng thabik zinga atel phak Iranin teng sangkha zakwa somkwa paruk an nei lain Israelin sangkha zathum som sari an nei thung armor vehicle
heng ho po hi sarkar rang nei ain ang lo fur mai machine gun lian le teng ka na te an vuwa thina motor siam chuak thei ram chuan an siam thei deuh vek ram mun chi bai om ber pera sipai phur kwal vel na na man ani tlang pui iranin singruk sanga za sari somruk pangan nei lain Israelin singli sang thum zali pasari an nei self propelled artillery heng po hi keini mizo pa chuan muta ila teng kan ti vekang teng chikhat lai pui lian patling hlam thum don lai te an vuwa pir vu maya ral sai na tangkai takan ni iranin zanga somriat nain Israelin zaruk somnga an nei to artillery heng hi chu mihring nu kalngai chi lai pui lian ania sipai soma tanga som ni velin an enkol thina iranin sang hi somnga nein Israelin za thum man nei ani mobile rocket projector rocket ka chuana dot tita ila sarkar rang nei ain ang lo le a indo puilaya Russia sipai ten Berlin khopui be na an man ang chi kha katiu sa antia tui tel khom ang hi ni in motor lianin apur bor tup maya laum takan ni iranin za sari som sari panga nein Israelin za somnga panga an nei naval power indo long hi Israel le Iran te hian mani phutok chuan an nei thathok khat khop mai ma se indo pui pani na hun laya lar tak battleship destroyer aircraft carrier cruiser antiang chi khachu an nei lo ve frigate le tunlai indo long chuak thar covities antiang chi tele tui hnuai long ero an nei thanangiang mai tin long hi apoimo em maya ti tak zeta anin do wani nga chuan long chol mun in bom chiat sakte sumdong bungra phur long lian in bom pil saka sumle paya in tlak chiat tir te antum don ani sipai man long hrim iranin za pakhat nein Israelin somruk pasari aneya aircraft carrier nei lo ve ni in submarine iranin som pakwa Israelin panga aneya frigate iranin pasari Israelin an nei lawa corvette hi iranin pathum nein Israelin pasari anneya petrol vessel si iranin somni pakhat anneya Israelin somli panga an nei thunga logistic indo alo chua sipai tan mun poimo te mai chu airport seaport motor le rail kong te hi annia heng hi ti chiat sak anni to chuan chet le ngai na a omlo khang niruk indo tia kan soitak fo po kha arab trangrual ho thlo na tum mun zong thok le khata Israel pilot tenan chut chiat sak thei wang ani jet fighter rual chu tam eng angma se atum mun ber a chiat chi chuan chuti der chu ni mai airport iranin za thum som pakwa nein Israelin somli pani an nei merchant marine heng hi indo lai lo po asum le pai lo thok chuak tur sumdong long an nia heng bungra phur long te hi indan cha sak antum na samai don ani iranin zakwa somli le pani lai an lain Israelin somli panga anaya an soi zau le dewila China le US kan khai khin fo thina China hausak na chu sumdon na ania anthil siam khovel mun ranga thondar na an man chu longani USA nen hian lo in do ta sela US na tum masak ber tur chu Pacific le Atlantic tuipui vela China sumdong long lian vei ton sup mai dan cha vek ki ani don ani bungra phurtu berlong an chet thailo chuan China chuan sum le pai har sat na ama chon tuai mai don ani indo pui pani na tir lama khan Japan an chet thei hle maya ma se tuipui lama an supply kong song US in an thunun nu kha chuan ti ngai na vak ka omlo US khu chu hetiang hi an nimia lo an ram chunga khuan mamo zong deuh tho an nei thei tlat maya sum nei lo ma se thir cho oil po hi Alaska oil reserve khu kum som chung an ring thei hialang oil production Iran chu khovela oil nga lama pakwana ni pha kan nia Israel nen chon in thlau takan ni an ni tin oil siak chua hi an mang seng lo na samaya tuna hian petrol liter khathi
cheng som ni le pariat man vela ni mai thei ni tin oil thar chua hi Irana barrel nuai som thum pali singa vel ani lain Israela za somli panga ania oil consumption ni tin oil manral hi Irana barrel nuai som pakwa sing thum sanga ni lain Israela nuai ni sing thum sanga ani thung oil reserve po hian Iran chu chungnung tak an nia heti zong hian soile maila Irana hian barrel pani pakhat bial lir som ani lain Israela chuan pakhat pani pasari bial lir panga ani thung land area ramzaw zong hi Iran chu square kilometer nuai som paruk singni sangruk zani somnga pariat ani lain Israel chu singni sang khat zakwa som thum pasari ani ram ri ve ngai za Iran le Israel te hi ram in then om an nilowa Israel hian thlona mangin va bom don ta sela Jordan Iraq ram te thlo khu mangaya Iran po hian aron beidon ani chuan heng ram pahnih te hi aron kalkana ngai ve tho heng awang hian missile le drone te chu an leklam na sa le turanga yania heng missile le drone siam chua konga hi chuan ngai tu om lo ve ve takan ni Iran hi tun lai drone siam chuak turam lian tling pha kan nia missile po hian Russia siam tel lo po a che thei hle turangai an ni boka ma se missile le drone ka thla konga ngat chuan Israel aya advance ram eng ma anom lo in do tak ta sela heng ral thuam te hi an leklam na sat turania leilama teng manga inwai lo tu ta sela ram ri ve ngai hi Iranin kilometer singa sangriat somko palian ilayen Israelin kilometer sangkhat somruk pariat aneya coastline tuipui kam ve ngai zat hi Iranin kilometer sang hi zali somlian ilayen Israelin kilometer zani somsari pathum aneyani hetia Israel le Iran boruak sausan tharvele hian Iranian president thar Masoud Pezeshkian muturin Russian defense minister hlui tuna security chief Sergei Shoigu in Tehran thloklut ngalin August ninga sang hi somni pali khan Iran president nen anin mutange ya eng thunge an khel berang Putin ale Netanyahu te chu in bechangai lem lo anni US president in Israel chu ven him tlatan ni tur thuba ka in dolong then khat Mediterranean le Gulf lama atil lut nia khiatania diktak chuan hei hi thil tu lo to pani Middle East boruak tilum zual tu mai anni ashim shima ngam le ngam chu in malbe sela athaber diktak chuan Israel hian a chau zek zok ni in a riat le ngala Iran nuclear reactor bom chiat sak mul hi Netanyahu lung khamper ani mel thawe tunlai boruak thirin Middle East a hian indona na satak chuak thut thayania indona hi achuak ani chuan sipai te in petonin in puiton lo ma se anma ni tanturam ve te hian ral thuam lama le sum le paya te anin puiton don ti achiang sa a chu wangin helai biala hian indona achuak ani chuan tuna Russia in Ukraine arun te hetiang ang mai hi chu ani arin omlova indona hi anasa hle in narin oma ram le ram indo tur anni miaw wangin kanrin ayana sale kan ngai to phak ba khian he anin kar bo ruak hiron al chuakin indona turu tak achuak lawang ti po soi thei ani lovani